Pesnik, prevodilac, kritičar i esejista, ovim sa jedinstvom Jaglačić je posedao prefinjen filigranski osjećaj vrednovanja književnog dela, ukršta iz Kerlićevske hrabrosti i Popovićevskog stvaralačkog bića, uslovio je doživljaj stvaralačke uzvišenosti s jedne i kritičarske beskompromisnosti s druge strane. U tom cilju, Jaglačićev eseistički rad možemo okarakterisati u spregama montenjevskih ogleda, tričarija, budući da je njihov predmet prevashodno lične prirode, odnos prema kritici, odnos i tumačenje sopstvenog dela, pogledi ili ogledi o svetskoj književnoj sceni. Jer u njima autor nešto goni, traži, proverava i ceni i Lukačevog određenja da esej počinje posle umetnosti, a završava se pre filozofije, ali koji na kraju svoga puta dostiže netraženu metu, te da postaje određivač vrednosti, posredovane stvarnosti, koja je i meta kod Jaglačića. Istovremeno, Jaglačićev esej potvrđuje fragmentarnost, subjektivnost i slobodno mišljenje, te se pomalja i u Adornovom ključu kao kritička forma par excellence, budući da u njemu autor ispituje, proverava, sumnja, jer je najunutrašniji zakon forme eseja otpadništvo, a tako je u savremenoj kritičarskoj struji kritičar esejista Jaglačić pozicionirao pesnika Jaglačića. Za ovu priliku izdvajamo autorove oglede. Samo bih da napomenem da Jaglačić ne poseduje knjigu objavljenih eseja, te da ono što postoji to je razasuto po književnim časopisima. Izdvajamo odgovor na anketu Teodora Rosića u okviru Poetike savremene srpske poezije iz 1998. godine u časopisu Raška, zatim tekst objavljen u Kraljevačkoj povelji Zadata granica koju treba prekoračiti iz 1999. godine, Svaki zlatni list iz 2011. godine, kao i tekst Veliko Anesta, Uspon, propast i odbrana Aleksandrijske biblioteke iz 2018. godine. Navedena 4 teksta predstavljaju ogledalo duha vremena u kojem nastaju. Tu svakako ne treba izostaviti ni Piščeve dnevničke beleške, prezentovane u časopisu Braničevo sa međe vekova i Za drugi put se spremiti, oba objavljena 2009. godine. Pomenuti je eseistički rad nadopunjuju i neretki intervjui kojima se jasno očitava Jaglačićeva umetnička tradicionalna pozicija s jedne strane, dok se s druge strane u njima sagledava aktuelni društveno-politički trenutak u kojem pesnik opstaje. Tu kao primer možemo da navedemo i razgovor koji je vodio sa Gojkom Đogom, Pogledi iz daljine. U tom aspektu Jaglačićevi eseji polemike govore o jednoj vrsti sagledavanja prošlosti, tradicije u savremenosti i njenim odnosom prema toj tradiciji. U tom sinkronicitetu na mapi pesničkog i kritičkog prostora utemeljeno je kulturno pamćenje koje osvešćuje 3 ključne tačke koje se pomaljaju u navedenim Jaglačićevim tekstovima. Odnos prema prošlosti, to su stavovi ne samo prema ratovima 90-ih i NATO agresiji, već i u tradiciji, istoriji, mitu i legendi, onim slikama i simbolima ustrojenim u lirskom izrazu. Zatim, odnos prema sadašnjosti, koji se očitava u stanju tekuće književne kritike. Potom, odnos prema budućnosti, prevodilački i antologičarski Jaglačićev rad. I na kraju, kao 4. tačku koju proishodi iz gore pomenute 3, markiramo pojam prevrednovanja, a ona se odnosi ne samo na političko-društvene okolnosti, već i na samog pisca. U te 4 tačke Jaglačićeva eseistička vertikala u korespondenciji je sa pesničkim angažmanom i u njemu je dominantna sintagma vreme poraza, u kojoj se sabiraju svi gubici, istorijski, nacionalni ili još konkretnije raspad čitavog sistema vrednosti. Taj raspad jeste odgovor na Jaglačićevo pitanje postavljeno s kraja minulog veka, u čemu smo to zapravo manjkavi, ne samo kao kulture, već i kao nacija, te nam, da citiram, ne da zadatu granicu prekoračiti. Ta zadata granica konkretne savremenosti jeste ona koju je Jaglačić prevodilac i antologičar pokušao i trudio se da prekorači, jer 20. vek jeste vek, citat, vek rušenja i razgrađenja svega što je dotad čovek uspeo ili nameravao da izgradi. Razgrađivanje i rastočenje postali su čovekova sudba. Kraj citata. A to rastočenje Jaglačić vidi u težnji prema zapadnoj kulturi. U ovom zaključku sa okruglog stola održanog u Kragujevcu na temu saradnja likovnih umetnika Balkana 2005. godine odražava se autorova vertikala u opoziciji tradicije savremeno s jedne strane, dok je s druge strane u nju položen element koji znatno nadograđuje Jaglačićev odnos prema prošlosti. Jer tradicija kod ovog pesnika proističe i temelji se na istoriji čitavog jednog naroda, od Srbice preko srednjeg veka, romantizma i realizma, pa sve do savremene pesničke tradicije. A njegov odnos prema tradiciji jeste, citat, odnos poštovanja i beskrajne ljubavi, kraj citata. Jer treba napomenuti
citat, stara antička Aleksandrijska biblioteka i ne postoji bez ezoterije svog uništenja. Njeno uništenje je njen gradivni deo. Kraj citata. Upravo reči, kao ključne reči poštovanje i ljubav jesu mera sa kojom Jagodžić ispisuje najuspjelije stihove posvećene tradiciji, a koji upravo i ukazuju i na njegovu eksplicitnu izjavu. Tradicija i tradicijsko jeste ono najbolje što, citat, jedan bolji srpski pesnik mora crpsti iz vlastite pesničke tradicije i iz svog jezika, kraj citata. A to znači spojiti stražilovsku-vukovsku liniju, zvuk i primena, i novilajetsku prevukovsku misao i postojanost, citat, i obogatiti ih, pevati, zvuk, jasno, ali i nadjasno pesnički boriti jezik, napokon misliti značenje, jer jeste trijada koja čini moj poetički prostor, čiji možda nisam najbolji propagator, trudim se koliko mogu. Kraj citata. U toj trijadi, lirski vez, kako je Lakićević okarakterisao Jagodžićev poetski izraz, proteže se ljudska sudbina i istorija od samih početaka, a u čijem registru jesu dominantni pojmovi istorije i otadžbine, ali i njenih atributa, nacionalni zavet, religija i jezik. Taj odnos je, kako je Lakićević video, aktivan, ličan i savremen. Aktivan u sagledavanju prošlosti i sadašnjosti, ličan u shvatanju nacionalne uloge i sudbine i savremen u stavu da legendarna prošlost postane uzor savremenosti. Otuda je Jagodžićeva poezija most koji povezuje vekove nacionalne istorije, legende i mitologije u aktualnom trenutku, jer tradicija se izjednačuje sa disanjem. Dakle, postojanjem, to je postojanje koje je ukorenjeno, a istorizam u svojoj antropološkoj dimenziji jeste, da citiramo Miodraga Pavlovića, nove, neslučajne slobode čovekove da bira sebe u istoriji, da saznaje svoju složenost i svoju plastičnost, da meditira o neverovatnoj raznovrsnosti fenomena čoveka i da pravi projekte o samom sebi i za sebe. Kraj citata. Opus Vladimira Jagodžića, čak i kada nema za temu tradiciju, on je tradicijski, to zvukom, melodijom i izrazom, jer izlaz je u sveobuhvatnosti, a ta sveobuhvatnost možda je najvidljivija u antologiji srpske poezije Kada budemo trava, 1998. Budući da ova antologija predstavlja određeni dijalog sa tradicijom, odnosno sa antologijom srpskog pesništva Miodraga Pavlovića. U svom vencu Jagodžić je bio protiv omeđenja novije srpske poezije do 1945. godine, budući da se izostavljaju delovi matične kulture, Pavlović, na primjer, izostavlja dubrovačku književnost, a zadatoj granici ne bi bio opetovan kvalitet. Bio je uverenje da bi antologija dobila viši kvalitet uključivanjem pesnika kod kojih je Pavlović stao, a koji su već ostvarili zamašno delo i nesumnjive antologijske rezultate. Jer Jagodžić, antologičar, traži onu zaokruženost u pesmi koja bi joj dala izvesno pravo na samostalni život, a taj samostalni život jeste upravo ona sveobuhvatnost tradicijskog i savremenog, aktivan odnos prošlosti u sadašnjosti. Odnos prema sadašnjosti neminovno proističe iz odnosa prema prošlosti, te je pesnikovo oštro pero usmereno i na stanje savremene kritike koja je od 90. godina bila u istom neprihvatljivom tonu, dok istovremeno naglašava svoju izdvojenu i nezavisnu poziciju, odakle i naslov zbirke Usamljeni putnik. Ocene njegove poezije kreću se u domenu zastarelosti, citat, zastarela i pod uticajem Nikolaja Gumiljova, kraj citata, do ocene bespomoćno tiho meketanje i stavljanje u kalup, citat, Karadžićevog oficira, izgleda da nisu znali, ja sam i Nemanjin oficir, i Despotov, i Karadžorđin, i Mišićev, Bog mi čičin. Svugde sam pomalo bio, makar i na repu, što mi ne smeta da prevodim Laforga, Verlene i Džina Dona. Svako bira društvo prema sebi. Kraj citata. U toj i tako omeđenoj sadašnjosti Jagodžić se postavlja kao neprijatelj vlasti sa kojom uspostavlja određeni kritički odnos, budući da je to, kako autor kazuje, najbolji put za istinsko međusobno poštovanje. Jagodžić svesno bira da bude pripadnik srpske nacije, a ne partije. U toj pripadnosti dominira težnja za celovitošću, citat, natkeljenošću nad sopstvenom epohom, kraj citata, čime se stiče status neprijatelja. Od ocena da mu je poezija zastarela, sladunjava, do ocene o blebetanju, Jagodžić je nastavio istim putem verifikovanja svoga rada. Zaokružene s 4 zbirke iz 1996. godine, posle rata, Srbija zemlja, U gorama i Senku u dvorištu, Jagodžić je svijetu rekao šta misli, citat, njemu i njegovoj mirskoj vlasti je red je da se počne polagano vraćati vratnicama, kućama, avlijama, grobljima, šumaricama, livadama i ljudima koji me od detinjstva uzbuđuju, kraj citata. Međutim, Jagodžićeva težnja bit će obeshrabrena novim ratovima u kojima je i sam pesnik učestvovao. Neretko i sam se osvrtao na savremene književne tokove i dao svoje eksplicitnije ocene i predviđenja, o čemu će biti reči u integralnom radu.
Kada je reč o budućnosti, treba biti jasno da se prošlost konstruiše kao živa budućnost, događaje likove iz prošlosti, zapravo su u sprezi prošlosti i sadašnjosti. I na kraju postavlja se pitanje prevrednovanja Jagodžićeve poezije. Svaki zlatni list, esej objavljen u Krajini, što je marker na kojem opstrujava odluka svete anonimnosti. To prevrednovanje Jaglačić razlaže na 4 tačke. U liniji kretanja od nepoznatog čtamoć, odnosno tamo, u kojoj je vidljiva pesnikova muka sa štamparskim greškama koje su vodile u prevrednovanje vrednosti, na primjer Srbija zemlja, preko prevoda, i to 19. vekovne francuske poezije u kojoj Jagličić uspostavlja vezu sa tradicijom Miodrag Pavlović, te vrši njeno prevrednovanje ukazujući na salonsku poeziju i time upotpunjujući kulturološki uvid. Tu, na primjer, navodi Gautier, Coupev dijalog sa Rimbaud, Delilo u dijalogu sa Verlaineom, Charlesa Croa, koja stoji rame uz rame sa ukratim pesnicima. Takođe, bavi se i američkim 20. vekom, to je njegova antologija anglojezičkog pesništva od 14. do 20. veka i pesnicima koje ne uvršćuje u antologiju. Tu, na primjer, napominje sukob Dena Šnajdera i Roberta Blaja, u kojem se jasno iščitava sukob akademskog pogleda na svet i pogleda na svet pesnika razvojnika, pri čemu se prevlast daje drugima, budući da oni polaze od neke mitske istine u tlu. Šnajder vrši prevrednovanje Ezre Pounda i Thomasa Sterna Eliota, dok Jagličić Šnajdera vrednuje jer je pesnik koji se ne libi reći šta misli, a to je, po Jagličićevom mišljenju, često i presudna vrlina koja odvaja pravog pisca od knjiškog moljca. Zaključkom Chestertonov nauk, Jagličić se vraća na početak i poeziju izjednačava sa disanjem. Citat: "Radi se samo o disanju, o tradiciji, o jedinom mogućem putu. Spadam u one ljude koji smatraju da je u ovom našem preteškom životu jedan jedini put dobar, a da ostali ne valjaju. I što sam stariji, sve sam uvereniji u ono u što sam poverovao kao dečko." Eto, o tome je reč. Kraj citata. Otuda se logos pomalja kao ključna reč Jagličićeve poezije koja se prevodi u pesničku sliku najvećeg dometa. Kroz 4 eseja Jagličić je spojio svoj mikrokosmos, stavovi, sumnju, uverenja, doživlje stvarnosti sa makrokosmosom prošlosti. U tom spoju ključna reč je pojam prevrednovanja ne samo sveta u sebi, već i sveta oko sebe. Tako uspostavlja dijalog sa samim sobom i svojim stvaralačkim prostedeom. Šta više, tumačeći određene teme, on u krajnjoj liniji tumači delom i sebe. Otuda najbolje protivrečenje stvarnosti biva omeđeno jednim smutnim stvaralačkim angažmanom koji se može okarakterisati Helderlinovim naslovom Pesnički stan na čovek.